Mutuguruki nyuma ya thano enda jambura inene niurite mwaka jojo iretigite baita na athara inene mbere ya mwambirio jwa mbura eji ataramu barera ne batumirite gukaura mbura ya El Nino ntubure abo atumire county imwe irambiriria kinya kuibanga kumania na mbura eji amwe na bo thirikari ni aikirio ntububu njara na kuga gote mbura jewe kaura mwaka jojo nyuma ya mbura eji gote mantame inene na kinya anto bare gota otoro niro thirikari yachokere gwitikiria murungamo jwayo na kinya gotenga kigina kya gutethia barabaringikite Mate Mugambi na rugono ruru rwa Makarika 2023. Wanka wa ngiri chiri mirongo iri na ithatu kirikirio rarikiria na kitharimo kinene kitharimo kia mbura ira ya ngaratanirie mechiria na nkinya mirutere wira ya thirikari mbura ya mweri we 11 wa Disemba mweri wa Januari ne kirigagirwa kwenderea kuringana na thirikari. The meteorological department tell us that these rains will continue, and therefore we need to prepare ourselves for the emergency situation that is going to ensue. Kuringana na rwangi rwa riera na marama tuthiurukirite ndeni ya nthiguru ya Kenya mbura ino ererikana ni ya muthemba wa El Nino ntubura bwaretire mpangaratano na nkinya mwagago ndeni ya nthiguru ya Kenya mwanka ndagiki ya mwicho. Adequate resources will be required, and that is why this team is now working on numbers so that we can mobilize the resources necessary. The counties that are worst hit by El Nino are the same counties that were worst hit by drought. Thirikari wabake banga byumya nyuma yetangacho riragaruka na rwangi ruru gutangacha ati mbura eno itiethirwe ri El Nino indi kethirwe ri mbura yenene na kogwa ntu ibethagatha kiminda na nkinya mirutere ya wira umagu mbura eno eraura mbura eno eramata na kuthotia nthi bunene barabara ma tauni miuro na nkinya into bingi bikithukangaga antu baingi bagite yaga mioyo nkinya into bingi byanto bikithukanga gwana na nkinya miuro ira ya uyurite bunene bya kuri bietre na roe bamo bathama nya nyumba onto yo kuona nkabathamire betanye kuromba iraro nduka onto kuona o yonde kinya bya byari ko biweta barabara ni onde ketwikira tute barabara tute nyumba cionde ni retire aroe nduka otire nduka batu daika to kuimpara nduka nira ingirwo nya ko ingwa no tuite kuona bya kweja barabara cietu ciatuikire ara tumba kura urubia kuria utebia kuria untu bubu burakinyiria mutongorwa mugongo ndagitari William Ruto gutangacha kigina gya chiringi bilioni 2.4 igatumirwa ndeni ya nthiguru ya Kenya gukandana na ruji na nkinya mbura eno enene. To make sure that adequate food is available, already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. Mbura ino ethiete na mbere wogumukayaniro na nkinya kiriro kira uyura nthiguruni ya Kenya. Kenya bagitaga thirikari ya ndagitari William Ruto na nkinya atongoria ba nthiguru ino kumira na kuja kubatethia kumania na ruji na mbura eno. Mbokirero kirinda trima nyumba yoyo riroe ntione nyokinya ntione nya wakia monki ende riu ni ankomaka nuntu ngokirinya gutonya ndene nchinki mburokera kuo riu tikumenya bura tumbote thekano kana thei thirikari rikane to etotethia nuntu nkona akarwiro rumba gwita na atue. Kiriro gia Kenya kira kuthakuthia muninu mutongorwa mugongo ari mbari cia kaunti ya Mombasa na gutangacha ati kaunti cia nthiguru ino ya Kenya iri na mbeca iri nenkeretwo thirikari nene cia gukandana na mantu ma mbura El Nino na kogu kabatige kurira. Families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. 4. Efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost and the crops destroyed
to the enhanced rains. Ntheto ino ntugwira ya thingatirite irakanwa na nkinya gukemerwa ikanjo ya mangavana itongoretwe imukariri giti wao ani wa iguru ura nwe ngavana wa kaunti ya Kirinyaga. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. We note with concern public utterances that suggest that county governments have received funds from the national government to support the mitigation of the devastating impact. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision. Ringana na thirikari tugikinya tariki 27 mweri wa 11 mwanka uyu antu nkurukia 76 bari bagukwiruji na nkinya mbura eno enene mechie nkurukia 35 baringikite na kuthamathamu iruji rurundenia nthiguru ya Kenya. Ara kaunti nkurukia 38 ciaringithikite bunene imbura eno. Unfortunately, we have lost 70 people across Kenya because of these rains, and about 36,160 households have been displaced so far. Migondani watori ona gweto mujie irio ne iria anthiru ne roje ona boria twirigagira maketha thaino gote maketha twirigirite gwibanga banga kunde banga bangire ndindani ogu noka nkigite boria no kande gwire kemanite nkinegera kwigera kundegerire murango dau nkuringa murango kiolo na kyo atwiga kwimana mejie tutena gwako di kajiolo jomokete ona niondo mwe kiolo gyakwa ni kimanunde ntena kiolo na mujo tena kiolo ni gintu gutekio. Mwanka muthenya we munthi mbura eno no ethiite na mbere kura na gunto mwanya gukiujura gwa iruji. Kaunti ya ATHARA na nkinya kaunti ya Meru na kaunti Muturi itatigite nyuma imbura eno. Ndethia menda na nkinya ntu bagitigagwa na marema ma mbura eno. Mamai mamwe marema na nkinya ngurari iritigitwe imbura nene yero rino. Mbura tigite antu baingi batete mioyo na magiri mantu batari no karo. Kiripotera Wero TV rugono rwa mwanya mbitagwa Martin.